Shubor nakaslem jong unongsan hima. Banyo ya kajingkershan bapura nak benta ukertong keseng nanong thamai constituency kinong yalam jong ke UDP hanin kesngi kilahya shanongra ban pensngo tho ya kimat kijura ki bakum keseng kan le lada ki pat ba ki jet ya ke UDP habakran nak kesngi nak liang uba Robert June Kharjaden ulaong ba keseng kamla ban klat ya ke jingi ijingai jong UJJM Nichols Roy ubai ijingai bat sandur ya ke sinshar khadar banya sa nak benta ki riulum ula benrap dak baong ba ki jela North East kum ke Arunachal Pradesh kishim ya kawai ke resolution bat ong babaro ke Arunachal Pradesh kan hapno hapo ke schedule ke bahendrio ki wei ki jalaru phi kumno ke ja hendrei ki don kat tu kani ki ba phos new bakata ka banyada yangi kan deino da ki wei ki article sngosen e yaki nakata ka daw ke UDP ke yeng ha ka nongrem banyada yak ta ka ste ba ka banyada yangi nakliang uba jemino mau tho ha bakren ha kan ke janmiet ula kentui ki pat ba ka nongra bakumba ki jo ai ga jingkar shan ban Punjab ye uman kapor ai ga jingkar shan bapura ye uba Dasman El Maulong kum MDC jongphi ule thuru ba ki party kum ga VPP ka penyeng da udkhat jong ga seng UDP ka Congress ka yo ye ga jingkar shan ga TMC bat dei tang ka UDP ka ba yeng skam triang ban pha da usamla uban ket ban ba ya ka constituency shu kat ba uba jimino udangkran ladon ki brio ki baperta ha upra handrei nakaliang uba jimino ula beteng ya ka jingkran khlem kan tho Hendrei ula syuong ba ukertong ka VPP udai udukhat ka UDP na laujan rio ubala penpat penpra ya kaseng habakut na kaliang uba jemino ula kentui ki pat ba ban ai ka jingkershan bapura ye uba Dasman ba unyo e ka jingjob hakani ki election sya ka KHADC hakani ka sarkar POE balanang ai kendo sa ka khasi of society pansna ya ka permanent office nakaliang jungahi simet ngasio balkren hanai da ka basai Banga kersan ya ka khasi of top society pan perlu no acting kasi kum ka official language jo ka state omtang kum ka tin sambut pan ka UDP lengba ka ni manifesto ka omtang ilaong pala nagipai pa ng siyang gi chip yang ya ka UDP ngin persyang ka balak pan perkalano itu ki an jo ka diskonsil ka tin kasi knang ba kanlong ka persuk ya gipai pa ng siyang Hakabay ba kakur ka kaba ngi kong ka jay panu nyo tra ngisim baka longkur long kha kane ka thammai jong ka jay bru jongi kane ka jing stang jong ka jay bru jongi lengba ki kur la seng ki dor par trairi lengba ki kur la perlong ya ki it ya ki hima ba ki elaka lengba ki kur la senshar ya ki elaka lengba ki kur la penyeteli melon ya ka jay bru jongi bat klem kikur kajat baru gojong ingin melak bangudur hangno rem. Peraribet kalau ke bakongsan hadu kata-kata bakajat baru gojong ikan burom ya kariti longkur longkha. Ngimpoi siya kabamensau, ngimpoi siya kasangkama, bat ngimpoi siya kajing keluar ladang ikendau thala ya kalongkur longkha. Ladang ipen penbakla no ya katamai. Jong kajat baru kabama kalau ipen bakla no ya baro ko we sensyal khana trairi haka jak bru jongi ka UDP haka jingalam ubati tos ya ka isi lawan ra eta ka klanbil baslo sarong belong ki benta jo kata ka klanbil menta ki room haka second amendment jo ka council at HF bagi dol parkur menta ki layo bagi itu dakan late lakam ya itu ki poiwir lani ki non tribal lani ki khar ki ba shimjat jubor justi lani dakajak kasih Late alakam yang itu ki perari ki jongi ki balasnang bersimjak no eladi hokpa bat lapen kubor susu ya ki dor parkur menta ki pumat nomor la itu ya ke jinglong kur da kabor sensar jo kain ha bane ba katrik license kabare ko weng ki matba kebangi hak ane keren hak di konsil election no boleh katrik license lani kata kabor ban regulate ya ting kai jo minon tribal kare ko wena kisti ba ki bakum ka jek pendu nilai ono haru kata lingba kani laila de ki kun samla ki jongi bat de kinong sengkam senjam benang roi parum pare hakikam ki jam ki joki ka UDP ha jing yalam kala perking ba ha ka bedai bat kene ka jing ai to ring license pikan mau ha ka por balong EM ya katret dengan parti UDP buat ke minister ke hak anuan hiar hadis konsil banuan ya keren
ban penjensur yang kata kajing perking palat om tangkop ta kinon tribal dagi pawgot kila Pak Siti Syadu sa Prime Minister Office ban ujor yang ke KACDC baka perking palat hakaban ay tading ngasen mensua kapwa babat kiway kiseng parang kisngau diaw baka lengkap han kata kajing ay tading ngasen hakapan babat AUDP yang katri department kidekar kisngau diaw bala perking palat yang kata kajing ay tading ngasen ngim semlayeng banyada yang kayi pateng tangda katanam hari ngilale dagikam para rini Gilayada yang hendak bersiap dagi an, gilayada yang longkur longkar dagi an, gilayada berkentiu yang kaktin yang telit dagi kam. Gil surahe tang katengam, gilale dagi kam. Hari kampat kut tang kata, kajingnya kun nang le sakmak ni hak anang yai, ni nang hak panjai telun. Kawai lagi jingma ke bakum becek beriu, ni don mentah kalong, ladang yang pikir, yang kajing kerung kerplet jadi poi wir poi hak. Hagi senang ditau kan poi kapor yok ngilong kirit pat ala kajong kami mentang isyo sky bedong ngidon ka district council ngidon ka Mekhlea Transfer of Land Regulation ngidon ka trading license ngidon ka Pandemic Act bakumta terter isyo sky hari kenau para ridi kini ki an kinne tanglada ukasi pedar baki trai muluk kibat yo rakam sensar we ngilalai ulakam sensar na lakiti ken mau kini ki an kila bansa penru no hakano no po lemba kata constitutional amendment ban perbet yang kasih schedule kajing yang keren kerana ya session bang ngamatatin hakini sistem adalah ban perbet no yang kata amendment yang kasih schedule bagi kuat penyui bagi sorkar India akan burung yang kata habagum kini kapor para ribe kajing kot kajing we rengi kolong tanggung ni tongin ni tali mulan lang kawe tongin pet sakino ki party ki badan sisa ya kata kajing tumu berkelai si cedul ngin ai ya ko bos ya kata ko play ladang ibakla balik ai bos ya ki we ki bom buruk ya kata si cedul ki walo le pe ya ki tapali ki baher jong ki we ki artikel ka bama kalong yo wan ka mensau yo wan ka ma masai mundur ni lagi bakumba piatip kaling borobor wala kayat lembak tu di dunia obat kamju dan kajing pengam no ya kaling namar ba kayat yang tu geduri ba amre kaling kan ngam tanglanda ka kayo alat benrung hopo jong kaling kabawa kalong kadang ipakla pancit akan ni kenti ke bonta peribi kalong yo long abisi kiba persya se schedule kumno kinle ya kata hapdeng jong kajing dang ya keren ba kesokar India penapun klaim ciu ya kata usia bah ngakwa banjir gerteng mano kita hilapet pensyok norin bah insentif mano kita kabenta kabar kabang ngakwa bankran hani tak kabasay hakini kisngi bagiya kila bontan kibreu bagi ganhun kibalik hakaleng jong kabri neutral kibong kibabu yang udak cingkali baka UDP kalale ayu na benta kancai penru wajongi kila donro kibak kena bagi ladi ya kali bat kumni bat kutai kilabu jin kali bagi ai kita kikam kibawangi ngilale na peta kabha kamian kasup kakiu bat kajin perne ialah kajong kami pakajang bro ngakwa bat jumak hane dah kajing sauskan kubau Robert dia rington kat umur bat Uma Gilbert Sulai kiong bagi kimat kibah khamak ne jong kajai penriu kadang kandau, tin, bat kakur kajat, ka UDP kalau buram ya kata, bat kalasim jingkit kli, ban sena dakian, halong kini kibenta. Hang wine bat kandau kasiap, nilawan rak ya kata kalan ak, haus nem arajar apuai, hang jing yalam jong ka UDP, lalak ban penurlong ya kata. Kani ka an kandau kalayada, ya kajing long terai kajing halor ka kandau kasiap, kala ban kupor ya kidor ban senong ban ya kiwai, ki Dorpar tak terairi hakabadai bak sensar kadar kandau mentah tanda kidulir senang baki dulu di council lala pansimram nabang obnadun kamsu balik register CDC office bakumta terter kajilong terai kajongi halor ka kandau kasiap gumba ka Supreme Court karai hakawai na kikis hakatu kikis jong ka sorkar Mekhlea persya yang ketuka all di Mahasau Student Union nanti takis kau yang kasus perkut kau apa Mekhlea yang kekendau kasih along terai lagi rusimet bagi senong bagi sorkar kamla bermusia yang kata
Kadis konsil lah po jing alam yung UDP kalawan rak ba kalaban skem yata dakain. Om tangkum ta perbet habang ngia keren ya kakandau ngia keren ro yuput usam. Kaji nga perbet put apeng kami kli asam kadai kaji nga perbet kandau. Habang yong ngia kini yuput usam kabomot ngia kini nadu nanglo ginyo ya kandau bersensyap. Hak badai berkini kamat ke UDP hak kaji alam jumpa titos kung CM kalau form ke special committee berkini ke special committee on border kalau lumtup ya kikot nadu ki map ki historical record ki sanat ki land dokumen ki rai jom ki senong bagi kuat badrung sampai kaya gitu kikot ki salah bedai berkilat penroy berkum tak teter lalu lumtup ya kini berlapak ya kini ke report siapa sorkar makanya mentang di sarong balong balik bah hajin tresikom joka isi bayalang kemak UDP lalak ban penpet-penpiang yang kikot kislah hak bedai berkebun dan dia ngilapiang kikot kislah kasyong setang hak sorkar kumno ban study bahaya ki ban perlong kum kita kisah hibat hak hajin penpet put hak bedai kami khliam asam usamla ubadan yang keburung ke korban yang hajin lagi cengai ngambil isu paudang duna hang nong tai kebesak ada istang gajing ibet gajong pi kipai pak nong senong jit ya ubo ulong unong tawai jit ya ubo ulong unong kot jok kador par korba biti jit ya ubo ulong unong kentiu yang ka roy kapar jit ya ulong usin pak simsong jok kanong thamai macong kajek beri berkui apu eterek subale egi polling station kapi manai gajing kersan ini sablar mbak dah kebisan dia tu padam ma persyak akadu juga bom ai bakal bom kan jeng penek dau penek new ya kali bakal jek meriu ai bakal bom kan yada kan penek persak bakal kentiu ya ka jek meriu ke jongi haki dan poro kublai sibun sia jarno hakal bom jong kasinong nongra hi barokawai nadap kaging smokeman ke bakraw ba sa sisien iyo banwan biang hagin kasinong jong pi hagin jaka jong pi banelap election hakabay day bat kani ka district council apangawan sa kani ka sinong apangawan sa kani gitong jong ka sinong nongra nasmuyo man siyem ha namar kani ka sinong nado bangasnang manya lenti banyakun ya kani ka MLA election ngayo ya ka jingkersyan kabarapa na kinong sinong kamtam jong kani ka sinong nongra nakan mahus nem arajar khatlai pila penjob don burom yang nakan ega non thamai constituency bat nakan ega shnong resource mahus nem arajar arpulai nakan yo ya kejing job namar ba kami kene ga parti ke berthamai bat hadien kejing mi jong kene ga parti ke berthamai kalau penprai ya kabot kejongi kum ka parti riulong but nagalang jongi kum kaseng UDP niyo ya gajing job tang naki khanar tuli ki constituency but nidon manta khanar mut ki MLA ki ba mikmat naki constituency ki boper masih perkhat halade balada mangi kum gajat penriu niat teli melon hakawai ka regional party kum mangi kwa kum mangi angnot nadu ki por ki bomenchwa nadu balaseng ya kani ka parti UDP nadu stem khat khandai spa khandai penyo hadien balapan khab yang ingi na kani ka seng AP agency niladon kajing angnot kajing prang ban penyeteli ya kini ki parti riulom ha kani ka jala ka bege kejongi hado menta menge ngidang yai ya keren yai perta bakum kajat benriu ngidon kam ya kani kajing eteli Mengikwa bakandan tang kawai ke regional force ke bakman ha kene ke jala ke bigi ke jongi ngai sosi banong bangam tep na kai ke daw mi kawai ke party hadien kawai ke party bat nei na kene ke daw baha kene ke assembly election arajar arpulai aga jaka banginyo ya ke jingjob na ki arpoi keligi seat niyo ke jingjob tang na ki khat ar keligi constituency lada niya teli nanya tuwa ya pi kandai ka UDP ke ban lam kpat ya kani ka sorkar jala kumakalong menta ngai to compare
compare wala dangila syarem nakane ke konstituensi genget bahakane ke kenti ke pemerintah ninyo yang ya ke jinjob berpen penjob don burung yau samla desban na kane ke nong pemai konstituensi wilayah sko ya ke jingkren nakaliang jong Robert Jun Karjarin hakabaydai berkejing ya lenti juga parti UDP kejongi hakabaydai berkejing Trekam juga parti UDP kejongi kamtam hakiniki laisnem shiteng ba ke UDP ke yo ban yalam ya ke isi Khasi Hills Autonomous District Council nanum keren show ya ke bai Robert Jun Karjarin ila keren berila pensno hangi kipat pak nong shong shnong ya kata kejing Trekam jong ke parti UDP kumno bagalawan ra ya kita ki an ban penkup bor ban penklan syusuk yang i kum kecat benriu agabai dei bat ke riti bat kendo agabai dei bat ke riti ke dustur agabai dei bat kiwei ki penta ki bakongsan kebalong kum ke jingeda yang i kum kecat benriu ke jong i player snoru ya ke keren nakaliang jong i samla desman maulong hakabaydai berkejing pensyai ke jongi ikejing ya lenti ke jongi nado baidon hakane ke parti UDP ke jongi naken mau nado usnyam arhajar khatlai hakan tu por idang dei tang samla dang yo ban thebut ikabut ke penikong dame usnyam arhajar khatlai bat nado ke tu usnyam arhajar khatlai yaine hakane ke parti yang don kini parti berilah yang lentilang banga nado di por hado menta ini skam hari ke parti bagi iba hari ke kenti ke pementaru kecing kun mde nagaseng kongres ngai iba ke don kecing kersan nampo jong kaseng TMC tidak mangga paipat juwe candidate bayakun nagaseng NPP ngamdon bankan persyak you candidate Ndai tiap-tiap hi papa ba iba penya sing CM idai nakawe ke konstituensi nanti na orang keneng bantai lawan syaka dengan nong pemai konstituensi dengan hi papa ba penya bisyare kene penpetken yung nu priyo ba yakano ke parti namar ko mga ong mentan ba hakabaydai ba kene ke politics sakene ke jela ke jongi ni ke jingkenti jongki nongelam ki jongi laki deki MLA laki deki MDC nakawai ke parti syakawai ke parti nakawai ke konstituensi syakawai ke konstituensi ngi bae kata dena ya piki patba bakinya bisharken ya komuno uprio begin jit begin say mata bernikmat syaka district council kepada ke parti riulong kepada tamme kepadam tamme akan dicelah hendak habang ipet akan di social media buat orang ipersang menle ke babha nak minta geri kecat berdua kejongi kibun tang kijikan po kibun tang kijikan ha sudah kita kitian sama kor wala da pile ya kam ke babharu keno dakum ne bat keno dakum tai nila ipet bansai ibane kun ya kane election Shaka District Council masuk banong ipipat ba aki penai ke planet no naladan ke jingekren bat i ba latip lang kakongor ibang ikot kwat bahe layakren bon sien bat i bermapi kum ipat ba nong song sinong jong kani ke nong pemai konstituensi na tharai pismo sarong bai bahe latip lang ilayo ban mikmat ya kanong pemai konstituensi kumasaw dan sandram bat ang tu kapor kejing keren kejonga perjongi tu kapor nong bahe kat bapidang don mapi kumuta nong mikmat Shaka District Council na kani kanong pemai konstituensi in ay ya kejikersan nakaliang jongi kum ke parti ru yapi bapidang yai peteng kumuta nong mikmat Shaka District Council ndai sosi bau play try kan rap lashim no yei berkala ya kini ke konstituensi ke jongi hakejing peli ni nak kalian ke jongi ke parti hadian bagi syong
Iri orang ba kilong kemia bagi samla. Nilai perkhatba. Hakabai day berkani kam namar ba. Kani kanong thamai constituency. Adin ka jingklan mo. Jeng bahe latip lang. Dalalong tali. Ngeringidal sodan bok sipon. Ba ngiyok menta. Yuni samla. Despan maulong. Berkeloy ban mi syakmat. Ban aibeng. Hakane ke MDC election. Dini semua kemen bangiyo kat usamla ubatan kami kedor kalong renyang akalong priu keman priu. Bat baro piatip kini kibaton kejingedai ban mir samla menbau danglong secretary jong kini kenong thamai constituency UDP pat hado mentaru idang yai peteng layak rengkat banga lagi bobon tili kijingelang kibiting berkijing tray, kijing syakri yupat ba kini long thamai constituency. Pi kijing long, kijong i, kijing skongret nakaliang kijong i, bar kijing kuat nakaliang kijong i, kijing terang nakaliang kijong i, bar syakri yupat ba jong kini ke long thamai constituency. Yupat ba kini kapor, na semua berong tang lingaway, bakumba pila kersyan, yana kipor kipalalet no. Nomor man ke election mangayakun nang ni nanong thamai constituency kaput kabangiyo nang ni nanongra kalong kababon hado kata-kata bangi jutambet panabor nakani kanongra constituency nakani ka sinong nongra kajampi banangay pa akani ka kinti ka pamantaro kung pila ay kajikersan yang halugupor nangay pa pin ay lang kajikersan Yumi sama Desmond maulong ro akan ikikenti ke pemerintah. Ila ong nakaliang kajong i namar pa kajing penpenas lempalat ya kini ke MDC election. Imna show bandrung hakiyin kisem ki jongpi. Renganget skem bana kaliang jongpi kem ki paipa nong song shnong akan ikikenti ke pemerintah. Pin ay ka jo kajing gersan kumopila ay nga hakipor ki pelalet no. Other thing kebetulan hangganik constituency kitongi milet sa tayo sa umpling bat hapang iwan sa ni sa nongra bat ikisinong ibabon hangin nong thamay naiiba kipatpak jong kanika constituency kitang don kata kajing iit ya kanika party UDP kitongi napagkan mga bentan hapang keren hangte hanong lum kajing elang ngong haus niyang katkanais pa nyo puar imama jonga bak pipi linggo Ipalalong ru Chief Minister jong kacila Meghalaya ada tu kapur ilayo ya kajing job na kani kanong thamai constituency bagi kemau tu kapur PHLC kayo hadu live RC kanno kalong kajing syan ya kani kachat penri ko jongi but hakani ka election arajar arpulai ngene tu epi lalakam nei kani ka party ko thamai na tharai nakaliang jungi kum ka party UDP kum malong husnem hatin nais pak na pupra ngiyo hado arpo seat men nakaniru ngila dehi banyo ya ka arpo seat tam baladang iyo arpo seat tam hakani ka assembly election na try kan long kating syan ya ka jat bandre bitangi niyo ban syong hante secretariat niyo ban syong hante assembly ban niyo ban sandur ya kani ka san himasima akan dikejala ka baik kejongi. Lepas pak nong song sinong kemongong mentan, aku baik day pat kini ka jengakun election akan dikanong thamai constituency. Kemongala keren mentan, hatian kejing kelat no jeng bahe latip lang. Ngi pa kini ka constituency kalong berteli. Andai habang ipai, segini ki party ki banyakun election menta. Lagi ipai segini ki candidate ki banyakun ni kini election menta. Na kani ka constituency kitongi na sukwa patong yapi kani ko way banya kun na kani ka BPP ngani to yapi ito kibaya halaman tam baya kun na ka BPP uday member tong ka UDP nang tay na Lauten Rio baya kun ni ka BPP lapun pra ya ka vote tongi ka UDP alang keren ako bay day but ni candidate tong ka sing Congress Candidate jong ka sing Congress kita kinokrasyan jong ka party TMC. Manmantala nang ikren ka Congress.
Mentah ke Kongres kelapat kelapra dan satang uwe MLA mentah akan dikejelah kedui. Kadang somna Desmond Prabupar Lindo Maulong nasyong masa hante po nong silang nong tumay. Kadang iru somna pada dekat hakikam syong kamthal berdikit jaba yakam syong kamthal ke inang kesalang ada mentah yakam seng samna bat mentah maulong kumurang padoh yang beri blok hante bangsa. Pada juga poru ada mentah ke yakam politics nado usnam ada kalai pengaruh akan ikap jeli bat kumu syakri boleh akan ikap parti ngabat kum member bat kumjur kum secretary jongka Shillong City Youth Wing bat kumjur kum joint secretary jongka State Youth Wing bat akan jingan leti ke jongka kum samna akan ikap pentah akan ikap jeli jongka kam sencar karar badan kata kajing hun badan kata kajing sultanat apo jongka ban syakri penganyo pangan yedai banyak kekam banyak jadi beri paipa nong sok nong jongkar konsumsi berkunjuru akan jelah ibu ke jongi pada hajingan nanti ke jong aku somna akibat ibadat kumu nong elam kumu nong tri jong parti UDP ngajudan akan di parti nado kasian depan lingkong pengaruh ke parti pada halu entah mana ngaya ini pada hari parti pada kedai nak kata kadau nak kajing syakri ke jonga nak kajing ngaya nanti ke jonga akan di por akan di senam ibadat rekat kajing senralang Dr. Jamino Moktor bat lima haji prelat pelimpi jong play kerat ngayo akalat penilai ikan election MBC perkalong kumtau kertong upaka parti kelai pet yang ban ai ke tiket ban penekun yang election MBC nakali ke konsumsi ke pergi ke jongi ke nong tumai konsumsi dari ukun sama ukun jangan ikan nong jangan ikan nong tumai konsumsi bang lagi japa bang tip kama cucu abang hakini sni beradab bagi benai beradab haki jingat leti joma kumu kandidat abang arung yeng sam habai kedua bagi selok bagi paipa ngai ba kalau tumai konsulsi kilang buan ba kijing duna haboro kilang habiang lagi umpam undi ki surok sekian ki school ki jing okam yang jam di samla ki jongi sibun ba kijing ngai bagi paipa jongi dia kedua baru kumu samla ngaru ngadap dah kijing sokhia ke bejur abang ngai ba kijinge kibat ke paiba jongi dia kedua agak ini ba kali MBC election kibul ba kisnong ki ba ha ba kali konstitusi jongi ki ba kisnong ki ba he kum gambar penting kum peling kanongra kalau palang ba kiwi ki kisnong ki ba dan kali kanong tumai konstitusi ba kapur yang aku kandidat bangan rungi rum sam haman ki triwi ka kalong ka ba jenjal ba ada kata-kata nomor ba kapur kamdon shu ba kaji permana election ru kalong ka Islam buat mentarang ni stang lagi tayo stang lagi atayo lai tayo bangilet cik jaga si bantabun nomor kapur kalau ke bayat stat di nasoba kum nakalian ka jongi ni nilaban pelok di public meeting bat lebat di pokor pensawa nilaban pensno pensngap di paipa lebat yang kan nongrim ke bangi kum ke parti bat pertang kum kertong ada happy banterwa akabay iba dengan council iba Robert ngaso ila persai sibun kamha akabay iba dengan council bat nakalian ka jangaru ngaso pan yang kali kay kapay iba Robert kalau kan sim syu kanang sim yang ngapor bat nakalian ka jonga balara saja du MDC ya kay kapay iba Robert ila persai mentan akabay pi akabay iba dengan council kakabram ka jonga kasulong pangalit bat perskam bat penjanai ya kay gibagian tiba ada lupa pat kunjur kan nakalian ke parti UDP apabila ada patrai Islam di badak nadu azar kat kendai para du azar adulai nakalian ke UDP apabila yo ban sensar untuk buat council sibun ba ikam ilalaban pendak ilalaban penulong ikian ki ofer ki palong kum kata kajing ada ini kum kajat beriu nakalian ke parti UDP ru hagi ski badak masoba dapat kajikan mengayokan pelat dengan manifesto Pat ini gimana manifesto kepa ngayo berpelat kepada di matong dan parti pada kalian ke jongi darang isya ajit bangilai mikmat mereka yinopar joka atas council nilai berperskam syu kian pada lupa berkunjuru buat pet borenti pada penjana syu kan sek schedule ke berapa kupon dan kali secara ni surun box katanya pa ni kung gajat beriu ni dan yang kan sek schedule kebayana yang ni kung gajat beriu kebayai perkupur ini kum kajai pada kasih but ngimdai dalilin ngimdai ban kedo thalai kini bangin
penduk pendam dari kerang ni penjanai penkelan cucu namar kadai ke setiap kepada ini kemujat beriu kadai ke Shillong Nongra kampung kadai Shillong Nong Pereng kadai ke Shillong ke ba ngahi ngasko ba ngayaju yajan kadai ngalong rukum uwei na gitrai Shillong kadai ke Shillong namar ba kajing ini jonga ba kipai ba kinong song Shillong jong ke Shillong ngadon kajing yajan kajing ngit ke ba sikadai ke ba ngi burom bat nakaliang isa jamino Pangiwan campaign kiba per Islam di Badak Nongra kali Shillong kaba kajuan ra kajura kaba pentam nak puas ke election ke Badak pada kali Shillong Nongra jutam met hakaput pat kumda ngagerpat lebih kipa nong kabut jongan Nongra ba kumapla penjok di Dr. Jamino haki Islam di Badak di Pol di Badak ngagerpat soha ke ailang kaju kaji kersan nga hakali ke election KBC Hoy, hakabai dapat ki roy kapar ka development kapa ngiyi ni sakhi kapa don hakani Shillong Nongra para pol ka jiglong abani jeng Dr. Jamino wala na idong ida adon hakaliang persyaru hendrai sibun ba ki scheme sibun ba ki development ibawan ra hakani Shillong kapagi dijengi habagi phai siji lendi singkien ka tam ka bai lawan ra atau por jiglong abani jengi kalau siya ka jingga ku ka bakraw ya fi nong song Shillong yang dia thai Nongra rai sosi pat hagi Islam di Badak hagi Islam di Badak ki pai ba nong thaput ki thomjet chui ba Jamino rai wala katar ngindu bersiam ngi Islam ba yesi ngi sayo ka jingjok pat kam tam hagali ka amnisi election ngadon ka jinggerman ba ka Nongra ka bahap boros kata amnisi election sa Shillong Sorkham rai mentapat kalawan sa kanong thumai pat ngadon kata ka jinggerman ba Nongra ka vote ke jongi bat ki nong kesan ki jongi ki long ki baklan bat nidon kata ka vote pai ka ba klan hanya ko Shillong Nongra hi borakoi